Dobar dan. Danas ćemo prikazati životni ciklus nekoliko svakodnevnih objekata. Kao prvi primjer uzet ćemo teglu za med, džem ili paprike. Ta tegla se pravi u staklari. Evo, došla je iz staklare. Tu se puni odgovarajućim sadržajem. Evo, mi smo uzeli primjer da je napunjena medom i transportovana je sa medom do prodavnice. Iz prodavnice odlazi do potrošača, oni je potroše, dobija se ponovo prazna tegla koja može da se opere i ponovo upotrebi, što smo i mi uradili, i napunili smo je sa kompotom od dunja. Kada se ova isprazni, ona opet ima dve mogućnosti. Možemo da je bacimo u centar za reciklažu, a možemo da je ponovo upotrebimo. Iz centra za reciklažu transportom, kamionima se odlazi do staklare. U staklari se ponovo taj proces ponavlja. Dakle, prikazali smo životni ciklus tegle. Evo ovdje je to lepo nacrtano i tu je u osnovni princip održivog razvoja 3R. Znači, štedi, ponovo upotrebi i recikliraj. Taj princip su kreirala dva britanska naučnika 59. godine, kada su pokušali da smanje patnju eksperimentalnih životinja. Evo ovdje vidimo eksperimentalnu životinju u medicini, to je pacov. I oni su nastojali da kroz simulaciju i kroz prefinjeniji pristup omoguće manju patnju eksperimentalnim životinjama u medicini. I od tada potiče od 59. godine potiče princip 3R. Pored pored tegle koju smo dali, vi svi koristite ili laptop, ili koristite mobilni i tako dalje. Da li se sad ti ICT uređaji, da li vi njih bacate? Jer čitave tehnologije, ICT tehnologije su zasnovane tako da je to sve crna kutija za nas. Ali mladi ljudi imaju uvek lepe ideje i onda su rekli, zašto mi taj stari laptop ne bi rasturili, evo vidite ovdje, i pogledali šta se u njemu nalazi. I sada to mogu da iskoriste za postavljanje, da naprave nove uređaje i ovdje vam dajemo linkove. To je neka platforma Jerry koja se koristi i koja daje niz lepih primjera kako možete stari laptop da iskoristite, a ne samo da ga odmah bacite ili date u otpad. I na kraju mi vam dajemo predlog da pogledate još jedan objekt svakodnevni, to su patike. I vi imate kao mladi ljudi niz ideja kakve patike želite, na primjer patike koje dišu i koje ne propuštaju vodu. To smo mi detaljno u okviru projekta Sustain radili sa našim kolegama iz 10-ak evropskih zemalja i ovdje imate knjigu Svakodnevni objekti i dao sam koja je stranica i link i pogledajte da li možete sami sad da pogledate priču o mojim patikama. Hvala na pažnji.